Подписчики, добрый день. Мы сегодня в Чеченском бизнес-центре в городе Грозном решили еще раз послушать нашего гостя и сделать для себя, ну, как бы, так сказать, еще взять один урок у него в сфере изучения этого языка, естественно, понять, как он читает это. Некоторые, так вот, вы видите, как красиво рисует, отлично. Вот он и клинопись, просто так берет и рисует. Ну, наша передача в основном будет на чеченском языке, и я по чуть-чуть постараюсь потом перевести этот ролик и по кускам выставлять вам. Ну, теперь я уже и в Рутубе увидите меня, и также в ВК видео, говорят, уже выставляют дети. Наши основные вот такие мои помощники присутствуют здесь. Вы их не раз видели на моих роликах. И во время субботника на Новом Ковчеге. И, естественно, вот этот бизнес-центр делает выставки в Москве и в других местах, и по республике. Там тоже вы видите их. В основном они за кадром, а так иногда они делают бизнес-класс по прикладному искусству, особенно по качеству. Хызыр наш уже научился, он уже и по керамике может кое-что показать, научился он лепить игрушки, свистульки и так далее. В прошлом году, в октябре, мы выставлялись в городе Москве, в деловом центре. Это было где-то в октябре месяце. Выставка называлась «Жар птица». Вот. В декабре, значит, того же года у меня не получилось. То есть мы просто, по состоянию здоровья и так далее, пришлось там пропустить эту выставку. Но в этом году мы опять собираемся, готовим продукцию. Все те люди, гости, которые видели нас на выставке, пожалуйста, мы в октябре в деловом центре появимся уже с новыми изделиями, с новыми наработками. Покажем вам некоторые вещи прикладного искусства. И гойтуду, кур халк досиорун сивулду шусо. Хариос цар елт дүрнети. Мобара? Пачанети шулу. Елт düş. Елт дүрнüş. İşte dokkarmış mı bu? Sik mel елт dillini, işte yozunuz şey bilgildeşkili. Hiç şu yozunuz sağdı her. İşte kuş yakın. Arkeolojik kuş yakın yozdu. Mesela kuzan en koy D'. Del goytuş ideogramı. Hani determinatlar. Çünkü hayır yok. D'li çeyiyor yüzüşü sar. Mesela her hal eldeşini sar. Her di eldeşini. Her ni eldeşini. Her ni eldeşini. Her al eldeşini. Al. Türk şey hol. Latin'in modu. Latin'in aldığı eldeşisi. Her şu iş edilen iş siz dilen. Akşudu öyle. Şu san dilen. Her i eldeşisi ama i ella deşisi. Y ella deşisi var. Her es dilini yuka, i dilini yuka kuz. Har kelimeni. Sihirdi değil mi? Her ni elde deşisi. Her börse goytuş
Borsa goyt. Borsa goyt literalmente. A zud goyter muhırda. Zud goyter. Zudi. Yoksa Kuzan goyter. Zud goyt çıkayma her yıl şu ser. Her. Halkacım yıl. Her sıl elde işmişti. Sıl. Sılmış goytur. İzud yukli. Kult ahi yoğurtsa zutçun seviyor. İşte yazdın ama her o Sümeri işt kayıtını Zud işt kayıtını. Zud işt kayıtını. Zud hilir işt kayıtını. Ha, yok tahsiz kalardı. Her hisluş işt hilir. Tak her em eller deşine, le eller deşine, her savoçar, le deşine, savoçar, el deşine, yuka her mesela her kuzak yuka d deşine, her ri boğildu, her du el deşine sar, her yuka ri el deşine, her işte yuka idilen s el deşine sar. Başka soru en koyu. Transkripti şu yuka virtual goyt. Her eldişini sar. Her giş eldişini, giş ya da geş sanlar deşini. Her ti eldişini. Her he kelsiz gibi he san deşini. Her nidu her estu se e. Hiç i alır. Bak i sana düşmüştü. Her neydi? Her yuka he i sen düşündü. Ha pardon her ama kuz apostrof sonsa her kelime sar. İçse dişlerle son sar. Her yuka ri el düşündü. Her yuka iş kamadülüş ki her şu sen yuka yıllıkırsın ama farklı çeyrek. Her u ama d u sen. U sen deşne ama iyi biraz düzürdü. Her ni deşne. Her sahşi koli her pik boğuldu. Her ezer boğuldu ama simayı kuluk teriyelene ama ezer elde düşüştü her sar ezer elde düşüştü. Ezer elde düşüştü. Az moda. Az sisan dişli, kunusan dişli. Sisan dişli ama her ezerin metni dillen şey ideogram yok. Hiç muht dişlüştü çıkarsın. Uzak muht dişlüştü çıkarsın ama kuzak muht dişlüştü iyi kuştu. Her ezersen işte bu enik muhta yazıyor. Her ezer deşine. Mesela her me el deşine çıkar ama her doşa b ella deşindir her. Sonra diğer her ardas çerdu ya da çerdu. Her giş el deşine her doş. Her doşa ideşkin yen humuşmayı son halka dülüş determinat diyor her. Üç kultahi yoğunuş işte deşkin bilgi xilti. Ama kuzağı iş dillendas. Her geş elde şimdi her til elde işlüştü. Mesela çetillir çeyelak çetilne boğuşa her tilhül ama vukmeti ti ella dişlo. Her doş hi elde şimdi ser. Gel her hedu Latin nabda gel işsiz dillen. Hi sendeşin ama her soğuk itiri yuka di indi tirdo saaşi ko di indi tirdo mesela her iş yazdığın şeynaha mesela iş yazdığın şeynaha di elde işlüştü her. Ama her mesela bepik boğuyla du el Sümeri